ibintu byamaje guhindura isura kubera ko igihugu cya Iran gikomeje kohereza amadrone na misile muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Minisiteri y'ingabo ya United Arab Emirates cyangwa se leta z'Abarabu amaje gutangaza ko amajwi yumvikanye y'urusaku yari ugusama misile n'amadrone by'igihugu cya Iran. Ndetse ko tutabigira ishingiro wese nzi kuntu wenda uri kubifata nimba koko bayentesabitinze yose mu gihe n'ubundi no ku munsi w'ejo yavuze ko bentesabitinze ariko twabonye misile bye zitinga target kuri Fujairah. Ese documentary ke United Arab Emirates ko numva iri bose kuzagura n'isomo rikomeye biraza kugera gute? Ese kino ni ikimenyetso cyoro kigaragaza ko intambara yatangiye? Ese leta z'Amerika operation bavuga ngo bari bose kuza gukora amasaha 48 bakora kuri Homs ngariyo mpamvu Iran yabatanze ibi byose uri kwifata gute documentary ke mu gihe Donald Trump uri mugoroba ari White House yavuze ati intambara ya Afghanistan twayigwanye imyaka 20 yahereye Vietnam ati imyaka 19 ajya muri Korea aravuga ati twagwanye imyaka 7 ubu na Iraq bahagwanye indi myaka nk'umunani gutyo. Leta Amerika barimo baragaragaza ko ino ntambara bashobora kuzayirwana nabo igihe kirekire mu gihe bavugaga ko itazarenze ibyumweru 6. Ese bari gutsinda? Ese mu gihe kirekire bazatsinda? Urabena gute documentary? Unavuga ati bino bitero bya Mossad na CIA byatangiye muri Iran ku bice by'inganda cyase naho ari ibikoresho twavuga ko biri buze kuzakunetereza igihugu cya Iran kora ko niko batangira. Nabashize ariko byagenze. Birani biteba byita ibitero by'iterabwoba. Reka mbere kuri cyo usoreze ungaruka n'icyambere. Ibi bintu nanjye numva nageze kubibabwiraho. Ya Vietnam imyaka 19 ya Iran ya Iraq ya Afghanistan kuza ariko ya n'intambara Amerika yarwanye na Iran mu gihe mu cyumwana cyanda za 70 aho irangira 88 yari babakinga Iraq icyo gihe yabayirwanya imyaka 8 yego nayo yibandaga ku bintu bya energy cyane ariko icyo yashaka kugarukaho ni nko kwidefanda abereka ko nta cyarusha n'abamubanjirije n'ubundi bibazo Amerika ifite yahoranye kera n'ubira cyabifite byo kujya mu ntambara igira ngo mu buntu yita ngo ni operation bikarangira bivuyemo intambara ya nyayo banakubiswe. Amerika itsinzwe hose nta kintu ugeze yakura kigaragara. Ibyo bihugu byose birakihagazeho muri Korea nyine Korea zacitsemo. Vietnam nta muntu ukivuga. Byaze ku rwego Korea ruguru imaze kugira ibiro birenga 5,000 bya nucleaire. Iranium ikaranze 100%. Kim Jong Un ahora aronshinga buri munsi buri cyumweru nta kwezi kwashira taronshinze. Nibaza ubona ko Amerika no kurwana n'isi kurwana n'ukuri ariko ubona ko ari ibibazo barimo ni nabyo Pitexet yagarukagaho rwose ngo dushima umusaza Donald Trump ngo na Bibi bana ngo yishungu ya nucleaire keni gusa ikintu biri kugaragaza isi Amerika yabeshya abantu cyane yego igiraho nayo iribeshya ibya United Arab nabyo turabigarukaho yego Emirates igera iribeshya none hari ukuntu horo ubeshya abantu no bakagira bakakuvumbura kuko n'ubundi bugifite iyo power yo gukomeza ubabeshya ufite iyo mikro yego bakakwihorera ariko ibihe nibyo bigucarenjinga sometime ubona bagenda bakwepa ibibazo ishu bihagaze ku rwego rw'isi n'energy bavuga ngo ibihugu victime ngo bitarebwa n'intambara ngo bagira ngo bigende gutya keni ntabwo Iran ntabwo Amerika ikiri ku managing ibibazo by'isi nibyo umuvugizi mu bya gisirikare Iran nawe yavugaga ngo Amerika ntabwo ikiri super power ku rwego rw'isi. Amerika ibintu byo kujya mu bintu byose bigendere mu kwa leta z'ubumwe za Amerika yaba ariyo yica abari ikiza ifate monopole y'ibintu byose abantu bose basuze estimating ibite nk'inyamaswa ije gushasa urumva icyo kintu ngo Amerika ngo yumve ko kirangiye ikintu kiraje ishinga Ubushinwa n'Uburusiya nuko Amerika yicara bayicaza ikora amakarita yose itsindwe ku mugaragaro bose babireba isireba neza babeshya amagambo ashirivuga itera akaguru bagafata itera kandi bagafate nizo bikabye. United Arab Emirates wavuga ko muri superficie mu bigobe by'Abarabu biza ku mwanya wa kabiri nyuma ya iki gihugu cya Saudi Arabia ariko twibutse ko United Arab Emirates Kenya hari ukuntu babyitiranya
n'irimo base mu karere k'ibigobe by'Abarabu. ifite kilometero kare 83 na 600 yego. Ni ya kabiri ubwo tuza nibanza mu bigobe by'Abarabu buriya iki gihugu cya Saudi Arabia Saudi Arabia. yego. Ariko ubu bwami United Arab Emirates naho harimo ibikorwa byinshi by'umunyamerika, naho hari base z'umunyamerika cyane zigikomeye, naho hari asset z'umunyamerika, naho hari n'abanyamerika benshi muri kiriya gice. Iran ikomeza ivuga ko presence y'abasirikare ba Amerika mu butaka muri Gulf Saudi Arabia ariko iruta Iran. Oya, Iran ntabwo nayizanye, navuze Saudi Arabia. Abandi baravanye isanzwe inaruta Iran kuko ifite kilometero kare miliyoni 2,149. Yeah, yes of course. Yego. Ariko na comparing ziri mu bigobe by'Abarabu. Eh. Ariko Kenny hari ikibazo kirimo. Iran ivuga ko presence z'umunyamerika mu karere mu bigobe by'Abarabu niho habera coordination y'ibikorwa byose n'ibikoresho byo kwangiza kudestabiliza umutekano, amahoro n'umutekano by'igihugu cya Iran. Noneho United Arab Emirates yabikoze nk'akazi nka politiki, ikarita yayo iridekarara. Ubwo urumva hari ibintu abantu burya bitiranya birengagiza n'ikibazo cy'ijeho politike. Kenny, ubona ko ibintu byose biri mu nyungu ya Leta z'Ubumwe za Amerika nibyo bahishingiro cyane, ibindi bakabyirengagiza bumva ko atari ikibazo. Bivuga ngo Amerika niba yishe umuntu ibyo ntibigize ikibazo, umuntu bagiye kwica nirwanaho ngo ibyo bigize ikibazo. Urumva yego kuba ubwami bwa United Arab Emirates icumbikira ibirindiro bya gisirikare mu karere bikomeye bya Amerika, ibikoresho ayo maya defense biva Israel na Amerika direct bikangiza umutekano wa Iran no mu karere. Iran nayo yafashe inshingano yo kurandura mu muzi, iravuga ngo mu gihe umunyamerika atarazinga ibikapu cyane cyane ngo ave mu bigobe by'Abarabu ni permanent fire, ni exchange fire. Ubu nuvuga ngo sirene ziri kuvuga yego kubera urwo rusaku rw'abamisire n'amadrone ya Iran yerekeza mu birindiro bya adversaire bya haduyi. Mbibutsa ko mu mategeko mpuzamahanga atagikurikizwa y'imibanire n'ibihugu avuga ko igihugu kibujijwe kwakira ibikoresho abasirikare bigamije guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu even niyo cyaba ari igituranyi. Ibyo biba bigize icyaha cy'intambara. Ariko nanone bikemererwa igihugu muri article ya 51 ya Loni, Charte de Loni. Yego. Igihugu cyemerewe kwirwanaho gikuraho inkomyi yose yagihungabanyiriza umutekano aho yabiri hose mu gihe kibifitiye ubushobozi. Buriya Iran irasa muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu ntabwo yo ibivuga ko irashe Leta z'Ubumwe z'Abarabu, yego ibona ko irashe y'umunyamerika. Uko twibukiraye ko ntabwo Amerika ituranye na Iran, biragoye, byasaba logistique, ibibazo byinshi kunetraliza imbaraga za Amerika kuri mainland ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubona ko Amerika itunda ibikoresho ibizana mu bigobe by'Abarabu, maneko, amafaranga, buri biki, radari, amajisho yabyo zose, abakusanya amakuru, ibitero byose bagaba ku gihugu cya Iran. Mbega ni ubushotoranyi. Amerika ifite ubuntu bwa takatakizi karunda ahantu mu karere igamije inyungu za Amerika no gusenya inyungu z'ibindi bihugu. Ubwo rero ako gahuri yo bagatema ibuye yo bagashenye, Amerika irahaguruka ngo ariko nabuze umuntu wavuga ati Amerika wavuye mu karere abantu bakaje ishu zabo z'akarere n'ubundi ko byakunanira. Ubundi nicyo kintu urebye Iran iri kurwanaho n'ibindi bihugu, barashaka kugamburuza umunyamerika. Ubona ko umunyamerika ahantu hose afite ibirindiro, yari afite amabezi, ubona ko bitari gukora. Nyine Amerika barimo baranetraliza muri ubwo buryo. Babona NATO bari kuyivaho. Urambwira ko hari umusanzu muri NATO Amerika izongera kubona? Ubu hari igihugu cyashishikarira kuwishyura, biragoye. Ariko Ubudage ntibuzishyura, Espagne ntizishyura, ni n'ibihugu bikomeye muri NATO. Urumva Amerika nayo ntizabaho umutekano nubwo nta n'uhari. Nyine bibaye ibibazo no muri mu bigobe by'Abarabu. Iran nikomeza ino ntambara bayifasha,
za Amerika biliyoni irakomeza 140 yego nimukomeza itibaba bishyuraga Amerika iraza kuza kuzihomba bacika intege no yego kubongera andi ni ubu buryo nyine ibintu byinjiye nyuma Amerika nayo yinjiye muri challenge muri complication yego ariko kereka isi ko nta kibazo ifite Iran ariyo yatakaje ariko finally uri ubukungu ni nk'inkorora Kenya Yego. Babylon irasenyuka vampire iragenda yego ndagira ngo umurize bino bintu Donald Trump nimugoroba yavuze ati Iran ntabwo yavuye itinze sizifashe se ntabwo yarenze ku gahenge uretse ko ku mpande zombi nta nako bumvikanye Pete Geseti na Dan Ken ubwo umunyabanga w'intambara ndetse ubwo nuyoboye igisirikare cya Leta za Amerika nabo baravuze bati haracyariho agahenge ubundi Leta za Amerika twaba kiri gupanga iki kuki kiri kuvuga ko Iran itarenze ku gahenge kandi Iran iri kurasa kubera iki strategie z'intambara barabyita nipe nigere nuvuga ngo ntabwo turi mu mahoro turi no mu ntambara turi mu cyo ntazi cyo bita igihirahiro inquiétude incertitude mutse mu kiraro nagenda mbikora gute cyangwa se ibintu biri furu igihu ibyo abantu bita igihu mwese iyo hari igihu nta zuba rihari nta bukonje nta bushyuhe icyo kintu rero aba ari kibi cyane aba ari igihe cyo kwitondera intambwe z'umwanzi nayo iba imeze nka mind game urumva ni igihirahiro Amerika irakubuzabuza uribuka ibyo bakoreye Nicolas Maduro bahita bamujyana nyine nimwe n'abantu bavuga ntushyushye nturi n'akazi yazi ikindi bagarukaho Trump ni umuntu imprevisible ariko ababirebera kure ni umuntu wenda utashobora kwestimatinga cyangwa ngo ukore prevision uvuge ngo niba yavuze ibi arabikora ngo arakurikiraho ibi nuvuga ngo biba muri mind game ya Leta z'Ubumwe za Amerika nabiretse ko Amerika itashobora kujya muri direct confrontation kubera ko itinya gutakaza risk ahubwo kujyana muri mind game guerre psychologique twebwe ingabo za Amerika zirakomeye nimudufunguraho umuriro turahita tubohereza kuwiteka Iran nayo ikavuga ngo twe tubahaye ukwezi niba mukiraho mubrotse kutubroka kuri Oman na Iran tubifata nk'igikorwa cy'intambara ibi bintu ni ceasefire mu bintu byitwa nka ari symbolique none se iyo bamubaza uhuza gute ceasefire ya Liban na Israel ari nabwo abantu bapfuye cyane yego Amerika ifite ikarita y'ubuntu igenderaho ngo ceasefire kugira ngo yegeranye ubumanipulation bwo kubasoza nk'ubivuga ko ari umugambi uhuriweho na Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika wo kongera kwica abayobozi ba Iran no kongera kurasa mu masita akomeye muri iki kintu bise ceasefire kuko Pakistan mubona ko Pakistan kimwe mu kibazo iri gucalenjinga Amerika iri kugayira Amerika iravuga ati ceasefire idafite date press itazwi ni ikibazo niko kuri ceasefire igomba kugira igihe yego none se bavuga ko bari mu biganiro noneho nicyo kibazo kandi nabihari none se ibiganiro bihuza gute n'amagambo Trump akora buri kanya se bya Iran ku mpande zose baraterana amagambo ku mpande zose bavuga ko hajemo ibyo bita guterana amagambo kwitana ba mwana none se reka nk'urugero Trump niba avuga ngo agiye gukora projet ya free navigation azi ko Iran yashyizeho blocage na Amerika ikayishyiraho none se ubwo projet itumvikanywe n'impande ebyiri zirebwa n'ikibazo cy'umuriro ari munsi ubwo se urumva atari igikorwa cya aggressivity urumva kitaba ari igikorwa cy'intambara kigize kurenga ku gahenge niyo bakarangira babwiye Iran ngo yitondere iyo projet Iran ikababwira ati muvuge muvuya muza tubarasa ibintu bya Amerika ni script man reka mbabwire mwa abantu ni script ni ibicupuri umva n'ukuntu bapanga bari abanyamakuru n'ubundi bakamubaza ibyo afite unese ubona bari kugusha ku bibazo bya nyabyo iby'iminabu ngo biracyari under investigation iyo mubaje se yo murashe mu masite nucleaire muzi itegeko rya no proliferation nawe mwararisinye ubwo biba bibabwiye guti ngo icyo gihe ngo tuba dukora ibyihutirwa ngo ni ibintu bidasanzwe ngo ibyo ntitubirebe abanya-Iran ubwo ntabwo ari abantu nyine ni ikibazo
ariko ngiye muri bari guhangana na leta y'iterabwoba Kenny, bararashe nuclear weapon mu Buyapani Njyewe- Hiroshima na Nagasaki. ikintu bino bintu maze kubona muri experience y'izi geopolitique aricyo bita maturité politique cyangwa se gukura muri politike bigufasha no kumenya ibyemezo ufata ubwabyo Iran kubikoze resistance ku mirongo nka 20 Amerika imaze kuyikora ikanabitestinga yaraje muri mind game Iran irabatsinda bohereje ba GDVS n'abandi bose birabananira binjiye muri Musadi na Seya mu myigaragambyo yabo bose b'urubyiruko ngo ubushomeri ngo inflation Iran irabakubita bakoma imbere yego binjije za Musadi na Seya zifite ama device akorana n'ibyogajuru kugira ngo fighter jet za Amerika na Israel zibone signale yego nabwo bifata ubusa urabibona Iran yiti batanga umuhora ari munsi nk'abantu babuze strategy yego Iran bihindura ubusa bisha abayobozi abandi barazuka bazukira mu bandi nabwo birananirana bayisebeje kuri kamera mpuzamahanga bayikora ibihuha ngo yakora businze kandi Amerika nimaze kwirukana abantu benshi nabwo birananirana basereje ubukungu bwa Iran ko bwakora businze ariko Amerika inflation nabo bibageza haga yego ubwo ntabwo muri experience rero nakubwiraga Kenny iyo mufite abayobozi bari ku rwego rwo kumenya gufata icyemezo cyihuse bakorera hamwe kandi vuba bicaye bafite amakarita urumva abo nibo bayobozi ba Iran bafite maturité yani avuga ati muri biganiro turatsinda ku munwa w'imbunda turatsinda ndumva bino bisaga zijya gutangira ngize kubabwira ese mugira ngo Amerika niyo yigisha Iran kurasa mugira ngo Iran yigishijwe na Amerika kurasa naho bazarasa none se muri negociation ugira ngo Iran amashuri abayo ya karite y'ubwenge karemano atari ubwenge buhimbano nk'ibya Amerika atari hybride na AI Iran wakurikira ibyo byose nibyo bigize ubuyobozi abayobozi bafite icyerekezo kimwe imana imwe dini rimwe imyumvire imwe destin imwe ubuyobozi bumwe no kumvira no kwihangana sesa Amerika bavuga ko bafite idini imwe bafite imana imwe imyumvire imwe bafite icyerekezo kimwe uvuga ngo Iran irarwana na tire y'intambara kamere y'intambara urwana intambara mu kuri mu kwizera mu kwihangana no kutabeshya amakuru no gukorera hamwe Amerika rero ni muri zagara Trump aratagetinga ababilioniya abandi bagatagetinga rubanda rugufi Trump arongera agatagetinga abantu bo muri old school abandaho ibicupuri bamwe bo muri archaïque bo muri analogue kuko bivugwa ko Amerika ishaka gucamo ibice abantu uyibonye ama interview akorera kuri Fox News Truth Social ku rubuga rwe amaradiyo n'amateleviziyo muri Amerika yaho mu byaro wareba huye n'abasocial influencer ukuntu ababwira fake news abakwepa ahubwo se kagikomeje kuvuga ngo igisirikare cya Iran cyose yamaje kugikubura yarakubuye propaganda Navy gone Air Force gone Aircraft gone ni Hollywood nyine munetike y'igikombe cy'isi ngo arashanga bari kuyigurisha ariko taraba abikora nka cinema cinema munetike babonye igikombe cy'isi bari kuyigurisha ni cinema ku isoko niko umunyamerika yabaye agukubita gucanga amakarita yose azubwo abaturage bari kubyumva bone afata Trump nk'umuntu nawe wavangiye cyangwa bavuga ati oya abaturage bari gufata Donald Trump nka gutya yari kuvuga nka gutya buriya rero hari aba opinion leader cyangwa se umuyobozi ku rwego rwa influence afite audience buri bantu bagira audience uzaye n'abakomediye baba bayifite donc hari umuntu ku rwego ariho aba yumva ko proposal yatanze ibintu yavuze ari nk'Imana ari 100% ariko bimeze ibyo rero muri leadership bibamo mbese ko umuntu ajya mu rusengero aho kumva araregwa genocide n'ibiki
n'ibintu by'ibicupa, Yego. akajya mu rusengero rwose akitanga, akabaha amabati, sima, bagakoresha ibiterane, abarokore bagasirimba bakabyina, ko wumva ngo bakoze umwiherero ngo nyine barasenga, ngo bamaze iminsi 3 basenga, ariko ukumva hirya ngo bari ufite ibikoresho bya gakondo byo kwica abantu. Nuko nyine umuyobozi agenda acanga audience. Buriya Trump kuzana kurayizinga izishu, ababwira base maga, base ya Make America Great Again, ntabwo bajya kureba ngo bya bintu nibyo ngo sibyo, oya baba bavuga ati imbere cyane umusaza tuzagutora Trump, urumva ati wigumire ku butegetsi, we ukora ikarita yo kwigarurira abantu mu bintu bya fake news, amadisiwaziyo bira muri politike biremera. Avuga ati umwanzi twaramukubisa hababaza, nubu arimo arantelefona, arimo aradutelefona asa adusaba imbabazi, avuga ngo tumanike ibikoresho turerekera nuko. Yego, ariko bya bitero nanone Mossad zikora na CIA muri Iran byatangiye. Capital City habayeho guturika, ndetse mu gice cyitwa Arigavani, nice giherereyemo inganda, ndetse bwo kiri mu mujyi witwa Andsheh City, kandi na karabyere byabayeho ubwato bwa Iran hafi ya Hormuz none harabayeho guturika. Ni mu gihe bari kuvuga ko leta z'Amerika Amerika na Israel ngo bari gupanga ibitero byihute, ariko none bya bintu byo kubaga nta kinya, yas biri surgical, kubaga nta kinya ngo ariko bipanga. Birasa kugenda gute? Ibyo rimwe nakubwiraga ngo nipe nige turi no mu ntambara, tuba turi muri ibyo bitero bya faible intensity, uko buri ruhande ruratinya kujya mu ntambara yeruye ku rundi kubera igitutu impande zose zirimo. Kuko Iran yo irashaka gukoresha ikarita yo gutsinda Amerika, urumva, idatakaje, donc idashyize muri risk, itagiye muri risk, idashyize abantu benshi muri risk. Amerika nayo irashaka gusoza Iran nayo byibuze yibasiye nk'abayobozi, ikoresha andi makarita yo kunaniza ubuyobozi bwa Iran. Wica ubona approach bose bafite ntishobora kugeza ku gisubizo kurusha uko bakwicara wiringiri ku mpande zose bakagira ibyo bagira gute bumvikana. Icyo kintu akaba ari cyo rero cyabuze. Final nyine ukazabona byikomereza nyine mu ntambara y'ubutita, bagasigara baterana amagambo y'amasasu nyine nimara kunanirana, abantu basigare baterana umunwa nyine basenyana muri ubwo buryo muri guerre froide. Kuko indi alternative kuko urabona igoye, kuko ari population ya Amerika ntabwo ishyigikiye no programme ya Amerika muri ntambara. Ari na Iran ikagirwa inama ikavuga ati umunyamerika komeza umubuze kugera ku ntego ze, kuba Iran ifite Amerika mu ari musa, Amerika itanavuga ati byibuze turokoraho na miliyoni y'akagungu, Iran nayo iri mu kazi muri iyo ntambara. Igihe rero niwe mucamanza ukora ibintu bya Iran na Amerika, naho ibindi byose rwose ni ukumara igihe no gutamporiza, kubera ko iyo biza kuba leta z'Amerika nta kintu iri gupanga, ntago bakaba bari guhereza imbaraga z'agahenge ngo ntibagire ibintu babivugaho, cyangwa se Israel leta z'Amerika babe bacitse kuri bino bintu, bivuze ko nabo hari ibyo bari gupanga bikomeye. Bari kugira ngo biyubake, kuko Kenny intambara nigeze kubikubwira, isi ifite ikibazo kimeze gutya, ubu isi iri kujya mu rwego ishaka gukora icyo bita equilibre de force, kunganya imbaraga. Ubu ntiwavuga ko Amerika irusha imbaraga zirenze Iran, nanone Iran ntiwavuga ko irusha imbaraga zirenze Amerika. Ariyo mpamvu ubona bino bihugu bindi by'ibituranyi ubona byirinze kujya muri intambara cyane. Ano ku rwego wabonye icyo gihugu cya Turukiya mu nkuru ya mbere wambazaga kiri gukora izo demonstration z'amahypersonique intercontinentale kugira ngo gishyire muri dissuasion y'igihugu cya Israel, cyane kigira ngo Turukiya n'isi na ngufi. Yego, Turukiya nayo irashaka kwisiga isenda nayo izuke muri impaya, nkuko nayo yahoze ari impaya, nkuko nanone Iran ishaka kuzukira kuri Amerika
noneho turi kubaka ku rwego kene rw'isi, harimo hariyubaka ikintu cyaho isi igiye kuzagera nta muntu ukirusha undi imbaraga, hamwe umuntu agukubita nawe ukamukubita, ariko ntubashe kumunetraliza nawe ntabashe kukunetraliza. Nibyo rero nakubwiraga, isi igiye kujya mu cyo bita chaos, conflit permanent, nayo iteye ubwoba. Ibaze nk'igihugu nka Haiti. Haiti ari amagenge, ntarusha imbaraga leta, ari na leta ntirusha imbaraga amagenge. Ubwo bigatuma igihugu kijya muri chaos, kuko no muri Kongo nayo nuko bimeze. Yego. Urumva imitwe irwana, baravuga Kongo imitwe y'abarwanyi ntishobora gufata leta. Nagiye mbivuga kenshi wajyabona yanjye, ariko leta nayo ntabwo yakwirukana imitwe cyane. Ubwo rero uzi ikibikwereka, bikwereka ko dufite ikibazo mu bayobozi ku rwego rw'isi. Barimo barakora hybride, urumva, kuko niba abaturage hari igihe ujya kubona ukabona ibitekerezo bijya kungana, opposition na pouvoir, nta urusha undi imbaraga. None Amerika iri kubyubaka inside no muri Amerika. Ubu bazagera ku rwego abademokrate batarusha imbaraga abarepublicani, n'abarepublicani batarusha imbaraga abademokrate. Nabyo bintu ubona biri mu Bufaransa. Emmanuel Macron muzanyandikire mumbwira ikintu yakoze muri manda ebyiri. Yagiye kugira ikibazo mu badepite, abasesa hagaruka abatamwumva, gutyo birangiye na base ayitsinze, ab'inzego z'ibanze Kestama nawe nuko Frederic Merz. Ubu isi iri kujya muri politike ubona idatanga ibisubizo. Amagambo baravuga we, bakarwana GDP z'amasasu bakazispendinga, ariko ukabura umusaruro. Bitonde revolution y'isi keni, isi iri kujya muri evolution, ubona ko ibintu bya politike bisigaye bifatwa nka scam, nka plank. Yego, ariko abaturage babikorifyinga nka plank. Ukababeshya bakamenya ko babeshye, bakakwihorera nawe ukazabura result. Wajya kukubaza press conference y'ibibazo biri hadi, ugahita ukora script ngo barakurashe, umuntu araje gukurasa, ibintu bigahita bisubikwa. Yego, none se documentary ko umuntu yavuga ati bino bitero bya Mossad na CIA byatangiye muri Iran ku bice by'inganda cyase naho hari ibikoresho, twavuga ko biri buze kuzakunetraliza igihugu cya Iran kubera ko niko batangira. Nabashize ariko byagenze. Birani babyita ibitero by'iterabwoba. Ntabwo igitero cy'iterabwoba gifata leta gikuraho leta. No muri Mali ngira mu mwarabibonye. Igitero cy'iterabwoba kiba kigamije gutuma ubuyobozi buhuzagurika. Iyo mufite amakuru rero y'ubutasi biroroha ko Iran ifite experience, basije nibyo bakora, ifite experience mu kuburizamo ibitero nka biri. Utwo tuntu rero turaza twavuka hariya, Iran ikahita iduca intege, wavuga ko situation muri Iran kiri under control, kuko keni ntabwo ambwira ibyo bitero ntabwo byaza ngo bikureho basije, bikureho les gardiens de la révolution islamique, bikureho ubutasi, bikureho inzego, bafite inzego nyinshi z'umutekano. Ni ibitero biba bibaciye muri humye nyine, ariko ibyo biba bigaragaza ko Amerika n'ubundi na Israel bakiri inyuma y'umugambi wabo wo kudestabiliza igihugu cya Iran. Yego, ese abantu bafite kirimbuzi, bafite za nucleaire, ega keni igihugu buriya kiba gifite amamizayiro gihana kihanukiriye, ntabwo ubutero nka buriya bwa faible intensité bushobora kugira icyo buyihindura. Iba yarafashe niba ari byo na Moscow birahaba isa n'isa. Babonye ko Putin yari yasabye ceasefire unilaterale, umuntu witwa Zelensky ngo bikore celebration zabo, yohereza misile ya Flamingo bizaba ku itariki 9, ariko Putin nawe yasamusubiza urufaya rw'amamisile. Yanamubwiye ati za ku itariki 9 z'ukwezi, none ngo ku itariki 9 nibeshye ukabingabaho Kiev zayotsa umuriro, urumva. Yego, ariko tugaruka gato, Ukraine hari umuvuno yaciye, tumisire twa Flamingo, Ukraine establishment, bivuga ko ari n'udusantimetero yagaruje. Ahubwo Putin ari kubafatana ibice zasame, santimetero zo nazo. Yaraje ariko ndacyabifite. Aya Putin ari kugenda yaguka, ari gufata ibice muri zasame za Dnipro. Agakoryo Zelensky yakoze. Urabizi ko demobe muri Ukraine ntiyari yemewe, n'ubu gukora ngo bari mu bidasanzwe. Ubu ngubu abantu bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, mon frère,
bari kubaha 7,500 by'amayero amafaranga menshi bavuye ku 2,000 niba ari na magana. nese ko bari gutwara abantu bona mu mihanda Abari bafata gukora abantu ku irondo ngufu ni ukubera iki? oya ibyo byo muri Ukraine bahuye n'ibibazo. Ukraine rwose n'abagore babuze abagabo n'abakobwa nuko nta n'imyororokere ntigikunda. Iyi ntambara yatwaye abagabo benshi n'abasore byagabanyije na taux de natalité muri Ukraine. Ibintu biteye ikibazo nyine niyo mpamvu kubatwara ku ngufu nuko nyine iriya ntambara urumva ntabwo wakwifatanya n'ikipe idatsinda. Babonye Putin rega abanyaburayi baramutinya. Nubira celebration ashaka gukora niyo biziza umunsi bahagaritse abanazi Stalingrad kiriya gice kuri Place Rouge celebration, ariko yababwiye ati muserebure muri menge. Ubu ngubu kubona internet mu Burusiya biragoye. Internet bashyiraho bakayikuraho, bari barimo batangaza ko buriya Putin muri iyi minsi asigaye yibera mu bintu bya cave, yibera mu underground. Bayumvishe cya kiganiro cyacu ko ibintu by'amamisire n'amadrone rwose kuba mu nyubako ye, gukora mu nyubako ye hano hasakaye muri jaride bisigaye bigoye cyane. Yego Bikavuga ko n'abarinzi ba Putin muri iyi minsi ntabwo bagikoresha device cyane ku matelefone yabo zifitanye connection na satellite cyane na internet isanzwe, bitewe n'uburyo bagenda babona ibitero bya drone bishaka kubajaminga, kubahakinga. Niyo si turi kujyamo. Yego Ubwo nuko nyine hirya no hino n'ubwo buzima isi igiye kubaho mu rwikekwe n'ubwoba, abantu bibera mu buvumo muri cave nuko. turashimye cyane Murakoze documentary. cyane.